apaan ini? Lah kagak tahu. Coba teman-teman pencet. Bye-bye meleduk. Assalamualaikum. Halo teman-teman. Ketemu lagi sama Ayah Jamile, ondel-ondel yang cantik jelite. Teman-teman, tadi malam Ayah ketemu ondel-ondel di tempat angker teman-teman. Terus tiba-tiba teman-teman muncul pocong di balik semak-semaknya. Ih, takut teman-teman. Penasaran pan teman-teman? Lihat aja nih videonya. Teman-teman, udah malam gini Jamile masih keluar rumah nih teman-teman. Jalan-jalan malam dah, sembari nyari ondel-ondel teman-teman. Sampai tahu aja kan ketemu ya teman-teman. Cus, teman-teman, dengar suara musik ondel-ondel ya? Mana nih? Lah begini kagak kelihatan. Oh, ini bikin dong. Kita cegat nih ntar. Kemarin nih di belokan nih ntar. No dia no teman-teman. Pas bener dah. Wih rame bener no. Ondel-ondelnya no di sana seberang no. Ih cakep bener ondel-ondelnya. Wah sini pak. Ih rame bener yang miring ini. Ampun dah. Cakep bener ya ondel-ondel teman-teman. Ini sini nih. Halo pak. Abang, Pak, ngapain pada di mari? Ya Allah. Emang apa pak? Emang kagak tahu. Lah kagak tahu. Lah kalau di mari makan angker po, takut po. Ih, apalagi unono yang di bawah pohon po. Ih, Bawah pohon, banyak pohon. udah, ayo mau pulang aja po. Ya udah, dadah. Pak, tak dulu pak. Dadah. Ya Allah, pohonnya kabur bang. Ya dia kabur cepet bener. Ya Allah dia ngintip. Kocak bener dan ondel-ondel. Ondel-ondel ngibrit Jamile ngeliat muka Aye. Ya kita dikira hantu kali ya bang. Iya, lagian gimana kagak? Kita di bawah pohon gede. Iya. Aduh, Lagian takut Jamile. Bang Baron. Jadi merinding dah. Bang,